Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin wal muslimat dimanapun sahabat berada, minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Inilah suasana ba'da sholat Idul Adha di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, Anggro Aceh Darussalam. Nozan, mohon maaf lahir batin Kang. Sama-sama, Ding. Mohon maaf lahir batin. Arya Falahul Ulia, selamat hari raya Idul Adha, Tuan Guru. Sama-sama, selamat hari raya Idul Adha. Itu Arya Falahul Ulia, Ding Doni Balak Taguk di Lampung Barat, di Mutar Alam, Waitenong Lampung Barat. Doni Balak Taguk, putra asli Semende. Selamat hari raya Haji, mohon maaf lahir batin. Nozan, ini sholat di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Suasana ba'da sholat Idul Adha di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.